nemojmo meriti čiji je zločin brojniji, pa onda govoriti naš je zločin manji, prema tome mi ne dugujemo ništa, ne dugujemo ni ljudsko saosećanje, ni kajanje. To vodi u stranputicu. To vodi u stranputicu. Ja mislim da moramo biti hrišćani. Moramo, kako je Hristos rekao, prvo vaditi balvan iz sopstvenog oka, pa onda pokazivati na balvan ili na trun u oku komšije i suseda. Patrijarh Pavle je bio zgranut mnogim zločinima koji su počinjene srpskom rukom, uključujući recimo i zločin kada sveštenik, kada kaluđer srpski blagosilja one razbojnike, neljude koji streljaju onih 5-6 muslimanskih dečaka. Blagosilja ih srpski sveštenik. Patrijarh Pavle je zavapio, budimo ljudi iako smo Srbi. I onda je ovde u medijima izvrgnut ruglu, a hteo je čovjek da kaže, prvo moramo biti ljudi, pa tek onda Srbi. Biti čovek u svakoj prilici, pa onda pripadnik nekog plemena, neke partije, neke nacije. I zbog tih reči i zbog njegove osude našeg zla, jer on je kao patrijarh zaista nekako najbliže sledio onaj put koji se zove Isusov put. On se zamerio ratnom štabu Srpske pravoslavne crkve. Nikad mu nisu oprostili takav ljudski odnos prema zlu. I hteli su i Živog, setite se onih svih inicijativa, da ga smene.